nyuma ya kwatekana na mutino oyo barabara ntuku ya oro mutino irani ndiyo atigere anabaki baile bakwete MC Mwendali uri kinyani wa munini wa speaker ndeni ya miro nende ate Anthony Adhuku MC Mwenda na taririti ya kare ya kieva na kwa dhirani ndi aretiditi ngari kikuma miro mwankembo mbere kikunenkira mweti vya kanandireba woke kenda tungatira mwano munini orora karigiti ne kenyuma na bagweta kilomita yele akene mutino yoro mbere kwedira yukyumaira arangare kero mbere kwedira kiringana ne ngine ndira ere yitebwa miru mulungu dite na mbere na kumoria narane ndedire teknya kilungairwa ni atongeria mwanya na mwandiki wa twande to Boniface Bongera na utwambiria chio kuma kwa wenja rotero egembe ntuko egoro Diez Mwendali noewe ngoro itite ngare wetareria eja kama tite tona toetoire kama kwa miaka 2 na kanga miaka 3 na mtonge ro driver mwanga kinyero rotero embu area kana kako kanini kama miaka 2 kalambiria kolera arasimika kodre choka kitine kya nyuma koga kireria ara driver noe ara kitine kya mbere witithia ngare Korea tere bago chinchani witi vyangale nya kilomita jira kita dhira batatire manangare ngero mitrotero Nairobi nireti toboloku arira tire na yao na kobalinga kyongo na komira mutino ndereva na romare onekite kogoro ara Diez Mwendali nwe ara romare kwatite kana kako kanini kamyaka 2 akanenkere kire driver ageshoka kono keko kange kamyaka 3 karakara kalite kya mbere edhira na batendoku gago totiga mnaku ndaika itadhiri nyingi ambulance itakinya ne balokia na koboga ngi chibitare tenero rotero embu amwa murijo kana omocherejo chibitare oyu kolinga nawe Diez Mwendali ari warati tengare tete inde bandae eja kuone kwatere monki na kurungura kere chibitare teneri batakalere mono ntubare jiru indege na kureto chibitare moja muchino jwa Nairobi arabo karakara na batendo kukana kukanga miaka 3 kinyako gatotiga korere kanatere tona toto toire trani toare trani tokede ngina urale akwambura chibitare bobwe bwakenda bwe 10 na kuringana manakitale bakudro berigita mwenda kagite negaka bariuga nendrete kodyo bobwega arena iringiro limwakira kogoro ne nyankoroki kungaro gokai kwa kiongo nke reporter Ntosharo TV kumaja kingine kineke mshoni Nairobi mbita Boniface Bongera.